yeah. Agus fiús bhí mis gluich tar D&D agus cuid sin ulavistin agus rud mar sin ha na Fomorians an na D&D ha na football get nach éile ítead mar a hat nach gans na sean scéalachcin agus rud mar sin so agus is get benchi agus rud mar sin mar a bhíh dúil so I hén nach agus go céis jam on dicho imimechaí sa ha na ruúna seo a toist a mechas an gúltar fear an deach an cruúacha gun imrig éireachúltar sin ach ai fer a bheit is soundtrack ach ráis go mar sin ha mi an D&D chluig sa gaach nu ha mi filmta ai sin cean ruúta na mis géirí chuteach lá ha mír san goteach podcast nuir cinine anú bheit tíach mar D&D sa gaach bhí sin ar leime ádas tal mar critical role agus ruúta mar sin ha mi ddíach a ceit an dráasta fantasy high agus a sin a cartarm goláán right henne dal go me so stacha gombaá go no okay well right dus is sta hen hier gafir a hocker okay agus is sin scanne right sin scanne okay sin na sead in éile a bhfuil úne cin seo is go buanna chu gan heach ach ní sin hinnach sin sos mar sin nó no oh well dé sin go ach ha fin lear bhealach mí sé cuteach D&D gá héin in a D&D bí mí well is trí sé bard a hanam sto me hín an bard agus mis sin ceanna bard agus ranger iad sin a dá a Charlam ach trí bí mí Cluiche mar fighter neo barbarian neo paladin díadach leis trí nuair a bheits mí nach go haimiise iad a míad an tuamhas D&D a chluich so uirnin ha daine lán nach chéilear D&D a chluich is haiad san san na clásicin nas íonsinníe a chluiche oops oh yeah mí amach so bí mi se cantin okay well chluiche mi se is get fighter nerd cin gus nu an gaibh se luga bhí bard agus dre agus búteach agus ruta mar sinnach mé brínig anna chud sannig go anna chud bhí an D&D is an géirí sinna anna chuteach scanne Grí mi se game ar dá le cin scanne hain Joáil ar sin ha mé bhí smuinte mí an D&D sa galachas an Joe Grish agus chluich mí chiún trí blianan is chluich mí le measca chute hunne ag rá galach agus ag nachrá galach agus ruút a rain sin sé ansa game chuir sin right sé galach a hanna elvis ansa game a seo so na character na daine ag rá galach an a character an achas an fielante an elvis so amsa bhí in nach sian an elvis ba sinne i brín sa galach no verin is get bí le gaibh le galach éidir ruúta mar sin so sin na bheith sin generous hard sinrum ach bhí go má buan go túr galach chuála ar haid díra chuma ar san na skillan laberstaket agus smain sin agus ha clacking an tualas can an skillan canning agus mar sin agus ha éidirhí a cantinseir san bliadigin ach trí nuair a bheits tú brémi D&D a deidir is sin alright chan go si mí an D&D chan saime go an a ru seo iad a cha míad bhí fiochan bhí seo cha má ar san skillan canning agus ar san
Gaelic. Yeah, stácha an lá go béad BBC Alpa etiquette cá program D&D dhéanamh an lá hí sin. Bhí gacha mar stat an cáineach mí an fóhítal ar san sin sin sin. Agus stat mí sin na río sin scut réine na he fóhítal. Well, bheit sin fa mí dáchas ach ra mí glích. An dúir mé an. Alles can dúir mé an. Fiú. Right. How? Right, okay. Ha! That be Cluiche Among Us a hiún seach gan dhéanais ach sin gam éile bhí ar le man Gaelic. Sin is over cin raimí a video sin ar YouTube. Ha mír sans go bhí barach daine le Gaelic a Cluiche Among Us. Ach bheit sin Cluiche fellach fet agus ams bí a chudig mí a rud chudig mí inhecha tín an cealacha a tín as mai é a bhí spáúil daidíir garcin. Channeom mí héin ag ganeocha na fuaiminn áit si bhís bí deadú nuair a bhí fá uach dé sin campaign. Sfuoineach is an scéalach is scríbhí campaign riamh ar sin channeom cínteach mu a nímia fé me mar cuiteach. Sé rit a raim mise mar a háisiich mé héin scéal an D&D a chluachug sé díach an de háisiich mí le Balla Beck Owl's Peak hanam a bhela chat a bhara campaign a go drach rut go Owl's Peak ach sin mar a háisiich mise agus bha mé díach a táiscug le caran rutan becca shit seo agus a rud ga héin mí ana bhí scríbh scéalach an D&D sé go níú merachgan or ní a thula daine merachgan a sé a bhí gionschuig fá na merachgan sin a céine go a chiad scéalach raibh mise ba ón farstan nach rá really chomá sin Ballabic ar a bhfuil díirtre, yep. Agus bheit impáirteán nach ra buach plachfuil nach de cháirtarí daine go mór sin, agus mí héana ganeach sin bíú a ganeach sin ag go bhhart har an Italíon. Agus inúir sin fa ésom dal san amrí teach bheit ba cáiracham rút aharachuig is go chu cáiracham inú bheirach go dhéanamh mar sin. Agus masúrigad sin ainechuig a mis muint go bhfuilú na seair na Joe Chnapte daine agus a scríbh chuirt an D&D bud ha mí héanaar Cluiche an na gaimeanú ga far a bhéil far na chéal na Cluiche na chéile spársal a chuile inne has ciúna a rút sin ainechuig has. Right, Robbie. Dat bring me in D&D or so vintage because you get the level show yeah Chris we can jam me come out here. Okay, 3 a quick check. Okay, shin back in the shad. Chanel shin get that. Okay, shin the shad. A chris be confession seo ach well has sin na sascin a bha mi dúil cé mé mi ateach sin